Department of Education School Karbi Anglong Autonomous Council atum cepatir piponsi ceremonial distribution of tablet PC to school pojai mek kedengpon. Yang mipon ipai krener kep arni dipu sarsing teron langkung habe Memorial Town Hall along distribution of tablet PC pojai mek pamanpon. Lasan si mai keceng ahut kaya lunjir lunpon si mai cengpon. Bangso me along aluhiaman pen kecetong dun KAAC CM Dr. Tuliram Rong Hanglapen, Honorable MLA Bidya Singh Ingleng Lapen, Honorable Karbi Anglong Lapen di Mahasaw AMP, Horen Singh Bay Education EM Richard Tokbi Lapen, EM Lun Singh Teron, EM Amar Singh Tiso, Mangal Singh Timong, Dominic Uping Maslay, MEC Johnny Timong, Het Singh Rongphar, Long Bison Bay, Tilutuma Hasnu Kadom Terangpi, Deputy Secretary Lapen, Lothan Bang Mate Headmaster Lapen, Headmistress Atum Setame Chitong Dunsi, Mayalong RDP Dun. Mayalong CM Dr. Tuliram Rong Hangkaning Jepon Atenke, Suri Isira Parohinira Crate Roxy Anapai Laptop Pipajerlo. Lapen tablet Setame, Bang Cray Sia Panke Pipajer Pon Lopusi Ning Jepon. 1217 ল্যাপটপ দিয়া হয়েছে আৰু হেতু ক্ৰাইটেৰিয়া আছে নৰ্মছ আছে 195 ইয়ার্স এনরোলমেন্ট স্টুডেন্ট হলে ওয়ান টেবলেট পাব আৰু এটা যদি এবভ হয় এনে ধৰণৰ এটা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে এইটো দুটা টেবলেট পিসি পাব তাৰ পিছত 1500 স্টুডেন্ট এনরোলমেন্ট যদি থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে আকৌ 5টা টেবলেট পাব আৰু যিবিলাকৰ এটেন্ডেন্স তেওঁলোকৰ গৈছে নে নাই এই গোটেইখিনি সেই ল্যাপটপৰ লতে মনিটৰ কৰি থাকিব আৰু যিমানখিনি মিড ডে মিল আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যিটো বিনামূল্যে দিয়া আছে যে খোৱা বস্তু যিটো দিয়া আছে সেইবিলাকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাইছে নে নাই তেওঁলোকৰ মনিটৰ কৰি থাকিব আৰু ই লাৰ্ণিং সিস্টেমটো সেই টেবলেটৰ জৰিয়তে কৰা হ'ব এই গোটেইখিনি ইয়াত ক্ৰাইটেৰিয়া আছে সেই গোটেইখিনি আজি আমি কাৰ্বি আংলঙৰ এডুকেশ্যনৰ সিস্টেমৰ পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত আমি বিশেষকৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ ৰমেশ পিগো অনারেবল এডুকেশন মিনিস্টার তেখেতসকলক আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব কাৰ্বি আংলঙৰ চুকে কোণে পাহাৰ এৰিয়া যিবিলাকৰ টিচাৰ্ছবিলাকৰ বহুতো এবচেণ্ট আমি দেখা পাই আৰু সেই এবচেণ্টৰ সেই টেবলেট পিচি যদি থাকিব নোৱাৰে তাৰে ল'ৰা ছোৱালী ভাল হ'ব তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মিডিয়াবিলাক আমাক ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব 1217 Duarbaguri Lakhaingkoi Trok Constituency All Duarbaguri APHLC Maipu Mondor Singing Tipen Perangke Mai Kangni Bangso Perangke Mai Kangni Nangkok Alam Theke Lapuhenlo KAAC Long Karbi Anglong MP Horen Singh Be Alangli Dhorom Hijan Kapachar Vojia Phansi Kaike Takamatha Athema Kedamtang Arni Karbi Hongharia Dhorom Amelong Lam Kaningje Angho Kachepahijim Athema Hadake Party Meeting Kali Lasi Hadak Party Alam Thesi Kaningje Party Phansi Ka Sorsar Rata Thengno Kaningje Angho Takachikilikle Athema Hongharia Dhorom Amelong Ke Honghari Arona Jutang Alam Si Kaningje Nangje Lasi Lake Karbi Hongharia Dhorom Aphan Lang Plot Si Party Alam Pathe Ronglo Lasi Inut MP Jekrong Set Ke Chetherak Thek Nangje Lapen konat amelong si kupining jenang jima ke chini nangji lasi Karbi Anglong arata tumning oinangni MP Horen Singh Be alang lisi Karbi ke aphan kaching hon thek thesi kaning jelo lasi nilitum all Duarbaguri APHLC mate Karbi Anglong APHLC asong pen tuning rilo methanga ke aphan komatsi kaching hon malapen komata song si hemprek aphan kachi song atumma lapen Karbi ke rengdok rengni pen kidolong jima la kamatha thek asong mate a party aphan le kadokabe Karbi Anglong arata tum matha pamenon pusi tuning rilo lapen nilitum APHLC asong atum ke rada kisung pen kapajok jia phansi kamatha lapen Karbi Anglong arat akimang article 244A kemang lapen hemprek aphansi kemang nilitum jongsi ke hailo pulote hemprek wanvekpo ningthenon pusi Duarbaguri APHLC Maipu Mondor Singh Tipen Pherangkia Thengno Ningjepon bang non kece ke be soto te Karbi Anglong bang ke majority nang ke mantu po poran se tami alang le bang ke la Karbi khei se angbong lang li la dorom amen pen alang li ke thak je phan bakai pachi bhong yi pachar bo je phan bang mon e bang ke alang li si MP od adur ka di delo potin ni tum Duarbaguri APHLC hoi pen jongda alang li ke dam tang anlong te tami alang li May meeting long ke duran te tami alang li isi bak te tami MP
pen ke rap pu ke chak dan ta be khani la khei pen ke pachar boji dorom pen ke pachar boji khei si jan pachar boji alam sini ge ba la sini tum ke luar bagri epitasi pen ke alang li inod mp pote alang le agian cepat utha po bang sini tum non bang ke pung tung du la si alang li pan ki pupe ga lilo pinang an alang li pan munir tum ninge tum to seta mela so 24 plus ke do hut dengan jang ka si song polam tan ninge ba la ke hala alang li penapa ka buji the ke tum te dengan jang seta me ke song ko people ma pote isila ke khaya sentiment khei papan ke pajok ye pan pen long ri long pat apan koson se kicerai kom nang yela ma pen hempre koson se sam sarkar so na kicerai mana so put hak si ningi pung pen se kisi song seta melang di bangke pudu tot rong la 24 plus atum pan seta me dengan jang pen kisi song seta me nasi silang ke karbia khei pan se alang me khang se chine joy posenele tum ke jong pan ni nasi ke bang jelangan seta melang li la son ang ho chi pai jim de je pan se ne tum dore bori ipicture se hoi pen ke jong pon thiblo la pen ke nilitum chot kari la ke Karbi Anglong arat an bangke alang li pan bangke la so alam kininje la ho hari Christian alam dhorom alam pacharbo wer je pan ba Karbi ajuteng long setami alang li ninge pon la karcharer long setami ne to ipesasi pen ke karcharer along setami ne to ke nada ke pasek sak na be ke kam khit na be setami alang li ke la Karbi rong asar tom pen setami ipesa Lamding Road 8 kilo pen 12 kilo adak DCRF ajo kado khor pen hemrit kacho kim kacho rangla pen kacho e kacho archeson an forest department pen eviction asai kedeng pon Nipai crane erkep jangmi echeklo surihini rank kora kethom arni KAAC pen forest department in charge CM Dr. Tuliram Ronghang kapin khat ponating DFO ACF la pen ranger la pen forest department asai khi do an pin soar lo thurjok Lamding Road 8 kilo pen 12 kilo adak hemrit kikim prok la pen Bari bithung ki ekacho arche do an forest asai ki pethurjok eviction asaya kam kedeng pon. Halada ke dwara ratuma phan thangnat notice pipe pin pen ahemarit me kai lap la pen kacho ekacho tiki pona sondo an chorlap. Me pe chola pang thai tekang dang an forest asai khetum ning chepa sang tekang se claim lo. Labangso eviction asai kedeng pon adimalong la ke karbi karba ka tumsi ke do ke thaksai de. Sita me thanga khe hijan kacho claim kacho tiki kacho ekacho som kelang un ese bever tekang lap pasam pri tekang dang an sita halada kedo arat akar bietum nang kacha thandun ke dimasa tum rabara khiti ke klem ke DCRF ajo sai delo sita rubber erong ta chor tekang ak haiwang be pangting ther an pin laki pini penable langdam sita rubber ingting ther je sita kar bietum asai kacho tiki ke sanga boha asap so ahem sota me kailap la an ke plak pon pedet asonte mesen popose halada kedo arat tum chethan ringti Manghume me mina khe hijana phanke panote kangsi pever lapsita khe kaprekatum hanso rubber check in hin ke eke som pever tekang hai he karbi tumsi ke klem pulote pever tekang thai ke ningduk pik lopusi chethan berta pangdak pon Karbi Anglong news channel MLA Dorsing Ronghanga Hemalong Langtukharni Chomkan ke pamanpon Phuluni constituency ke parlo Langkung Ronghanga rong MLA Dorsing Ronghanga Hemalong Langtukharni Chomkan ke pamanpon Bangso Chomkan ke damtang jangmi poni phai krepli pen pamanpon se jangmi poni phai krener kep arni an kanpi mate rong ke thon arni pamanpon lo Lason si non ki thurmi a ove ki mia tumaphan mena jutang nimrokom ki theknang japhan ning ke parong pon japhan pura tirikam ahin pen bangso chomkan along nimso kirung arong pen kewang mate nang ka chatong dun achom phanga tumaphan nong e ke pajera sai sita dengpon labangso chomkan along man pen ke do CM Tuliram Ronghang pen kaning je tekang thuke non ke bangji e prangjong si komatnia bangphu bang phia tuma hemjong si lapuson chomkan mate chomangkan ki bipon ji dolang pulote alang li hin pen ke rabdun jia phansita mi kachisik pon pado pon ji pusi pherang kia thengno lamjai pon Phuluni pen Bidor Singh Terang Karbi Anglong news channel Bitum ajutang libat bil rang tapi catu ya ke klaim pol semua ke hai som dengan ya kan ke nom ke lan kan kiriman leng ke mota tu
karjo long supi long peli tunji long te le tu bangke las kiring wangreng ati mo pet so claim si kum ke chune kan na ko supi dong long ye deng bang kan ko so deng bang sai deng ko kam siang deng ko ke ke to so ye ni ko so deng ko nasi long itu bangke cerap ciru ke le kai bangke klaim masih mana yang sih soalnya orang saya klaim di tangkap polisi kan udah duduk tapi karena bos bos pen berarti orang pilih belum teh so kecerap sekali ada sisi so karena pakai muda kiring bangreng timu pen so pangbar pen sih so kami kelihatan komunikasi ini tuh kita nggak tuhan ini tiga pelanggan pelanggan tuhan jadi dia kerja